Muraho neza nshuti zanjye bavandimwe muri Yesu Kristo, ndabasuhuje cyane. Imana ibaho umugisha mwinshi kandi ubuntu bw'Imana bubane namwe muri byose. Ndabashimiye cyane kubwo kudukurikira cyane, nezezwa nuko ijambo ry'Imana n'ibiganiro tubaha bibafasha, kuko ngenda mbona ubuhamya bwinshi mu gikari kuri WhatsApp. Imana yo mu ijuru ikugirire neza wowe ushobora kunyumva, ugafata umwanya wawe w'agaciro cyane, ugafata iminota itari mikeya ukurikira ibiganiro byacu. Ndakwifuriza ko ibi biganiro bikugirira umumaro ukomeye cyane mu buzima. Ijambo ry'Imana rikakubaka cyane kandi rikaguhindura. Mu by'ukuri nza hano kugira ngo nganire nawe, nafashe umwanya uhagije wo gusenga Imana kugira ngo iki kiganiro nucumva, Mwuka Wera w'Imana gusemurire, Mwuka Wera w'Imana kumvise, Mwuka Wera w'Imana aganire nawe binyuze mu bushobozi yaduhaye n'umwanya yaduhaye kugira ngo tuganire nawe. Ndagushimira cyane we wakoze subscribe kugira ngo tujye tubana nawe muri ibi biganiro. Nongere ngusabe mu by'ukuri ntukabyihererane, uzabisangiza abandi kugira ngo nabo bakomeze bafashwe. Muri uyu mwanya ni nijoro, Imana iguha umugisha nganire nawe. Ni ikiganiro, ni inyigisho, ni ibiganiro byiza cyane, ni ijambo ry'Imana umuntu yabwiriza isaha irenga, ariko mbangira ngo turikore nk'ikiganiro kugira ngo dushobore gusangira umwanya mutoya. Uyu munsi nifuje ko nkuganiriza ijambo rivuga ngo jinsi ya kulitumia neno la Mungu ili likupe matokeo. Uburyo wakoresha ijambo ry'Imana kugira ngo riguhe umusaruro. Amina. Iri jambo ry'Imana ni mjumbe. The word of God is a messenger. Ni mjumbe, ni intumwa yagutumweho kugira ngo urikore icyo rishaka mu buzima. Byaba ari ikibazo gikomeye cyane kuba waba utunze Bibiliya, ukaba usoma Bibiliya, ukaba wumva ijambo ry'Imana, ariko ukaba nta musaruro ubona mu byo wiga, mu byo usoma. Haba harimo ikibazo, uzabitekerezeho, kuko Bibiliya iratubwira ngo ijambo ry'Imana ni rizima. Haleluya! Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, aravuga ngo rifite imbaraga. Iri jambo rifite imbaraga zo gusenya ubutware bwose bw'umwijima mu bugingo bwawe, zo gusenya ibicaniro byose by'umwijima aho utuye, byo gusenya imbaraga zose za Satani muri quartier, mu mitima y'abantu, mu mbaraga nkeya zawe. Iri jambo Bibiliya iravuga ngo rifite imbaraga, rifite imbaraga, rirapenetra, rirasesera. Niko Bibiliya ivuga ngo rirasesera, kandi ngo ribangukira kumenya cyane, kugenzura cyane ibyo umuntu yibwira. Iri ni ijambo ry'Imana, ntabwo ni mjumbe. Iyi ni Imana nzima iyo washoboye kuyumva. Amina. Iri ni ijambo igihe cyose, wakati wowote unahusisha neno la Mungu na changamoto zako, the miracle happen. Igitangaza kirakoreka kuko wahujije ijambo ry'Imana n'ubuzima, ibintu bikivanga, ibintu birahinduka. None ni gutira ijambo ry'Imana wo rikoresha kugira ngo rikupe matokeo, riguheze result, riguheze umusaruro, riguheze ibisubizo. Iri jambo ndifuza ngo nkurikire wumve. Ushobora kuba uri kunyumva hari ibintu biguhangayikishije, ushobora kuba uri kunyumva hari intambara urimo zo mu buryo bw'umutima, ushobora kuba uri kunyumva ufite challenge, changamoto nyingi sana uzifite, ushobora kuba uri kunyumva sinzi situation urimo, ariko ndakwinginze kurikira wumvira ijambo ry'Imana uburyo warikoresha kugira ngo riguhereze umusaruro. Hari urugero ruri muri Bibiliya nkunda cyane,
muri Luka ibice 8 umurongo wa 43 ugeze ku wa 45, Bibiliya avuga ngo haza umugore uri mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku nshunda z'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Iri jambo Yesu yabajije ngo ninde unkozeho, ntabwo yavugaga gukorwaho bisanzwe, kuko urugendo yari yakoze abyigana n'abantu bari benshi cyane baramubyigaga, ariko yaravuze umuntu umukozeho ufite umutima umenetse, ufite umutima umenetse. Ntaragera kure mbanze nkubwire watu ambao wanamuguza Mungu. Nabahe bantu bashobora gukora ku Mana? Nabahe bantu? Ntabwo ari abafite amatitira akomeye, ntabwo ari ibirangirire. No. Umuntu wa mbere ushobora gukora ku mutima w'Imana ni mtu unaona moyo ulio na moyo uliobondeka. Ni umuntu ufite umutima umenetse. Zaburi 51 ibice 19 haravuga ngo ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Kugira ngo wumve ibintu wakoresha ijambo ry'Imana, iki kintu cya mbere uragisabwa cyane, ugomba kuba ufite umutima umenetse, moyo uliobondeka. Umutima umenetse ni w'Imana yishimira. Uwo mutima ni ushobora gukora ku Mana. Uyu mugore yari yagize umutima umenetse, bari baramuhaye akata imyaka myinshi bigendanye n'imihango yabo, ko umuntu uri mu mugongo atagera mu bandi bantu, ariko umunsi umwe aribwira ngo reka nsohoke mbyaze umusaruro iki kintu numva. Iyi nkuru ya Yesu numvise, haleluya, iri jambo ryangeze mu matwi, iyi nkuru ya Yesu yangeze mu matwi, reka nsohoke nsesere mu bantu, nimukoraho ndakira. Niko byagenze. Umuntu wa kabiri ukora ku mutima w'Imana ni watu wanaomcha Mungu. People who fear God, who obey God, who honor God. Abantu bubaha Imana, watu wanaomcha Mungu. Abantu bubaha Imana, abo bantu bakora ku Mana. Amen. Kubaha Imana si ukwigengesera. Kubaha Imana bitandukanye n'imico, bitandukanye n'imyambarire ngo wubaha Imana ngo ni umuntu wikwiza n'ibindi. Ibi simbipfobya, ariko nakubwire ko kubaha Imana ari muri wowe imbere kuruta kuri wowe inyuma. Kuko Mungu hajali na culture yako. Mungu hajali kabisa na mila yako. Mungu anajali na moyo wako. That is perfect. Ibyo niko kwiza kandi niko kuri. Haleluya. Watu wanaomcha Mungu. Ndagira ngo nkurikire wumve ni ikiganiro ndi kuguha. Ni ikiganiro. Muri Samweli wa mbere ibice 2 umurongo wa 30 haravuga ngo nico gitumye Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, nukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Abasuzugura Imana bazasuzugurwa. Ni gute wakubaha Imana? Muheshimu Mungu na muda wako. Wubahisha Imana igihe cyawe. Igihe cyawe kimariki, igihe cyawe gikoriki. Iminsi 7 uyikora mwiki, amasaha 24 y'umunsi. Muheshimu Mungu na muda wako.
icya kabiri, heshimu Mungu na maisha yako. Ubuzima bwawe ugomba kubwubahisha Imana. Ubu buzima Imana yaguhaye si ubwo gukinisha, nta nubwo ari ubwo kwinezeza, nta nubwo ari ubwo kwishimisha. Ni ubuzima bwo kugira ngo wubahishe Imana. Ubuzima ufite utari mu bitaro, ubuzima ufite utarakora impanuka, ubuzima ufite umuryango wa muri umukwiro ntawe uri mu bitaro, ntawe ufite ibindi bibazo. Ubwo buzima ni ubwo kubahisha Imana, si ubwo kwinezeza, si ubwo kuja mu ma ambiance, si ubwo kuja gukora ibyaha. Oya, ubwo muheshimu Mungu na muda wako, muheshimu Mungu na maisha yako. Wubahisha Imana ubuzima bwawe. Nubona burakeye uhumeka, himbaza Imana. Nubona ushoboye kugenda, nubona wiriwe iyo wagiye mu kazi, wiriwe ukora uratashe, muvandimwe, heshimu Mungu na maisha yako. Reka kumva ko ubuzima ari ubwo kunezeza uyu mubiri. Ubuzima bwawe ufite ni ubwo kunezeza Imana. Icya gatatu, muheshimu Mungu kwa mali yako. Ubutunzi bwawe ni ubwo kubahisha Imana. Ubutunzi bwawe ni ubwo kubahisha Imana. Muheshimu Mungu kwa mali yako. Imigani ibice 3:9 haravuga ngo wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Muheshimu Mungu na mali yako. Ubutunzi bwawe bukoze iki? Umushahara wawe umaze iki? Amafaranga ubona uyahimbarisha Imana, uyubahisha Imana? Amafaranga ubona wakwibajije, uyakoze iki? Cyangwa iyo wayabonye niwo mwanya wo kujya gukora ibyaha? Urisubiza kuko uriyizi. Muheshimu Mungu na mali yako. Unamcha Mungu na moyo wa shukurani. Gira umutima ushima Imana muri biki ufite, mu buzima ufite. Wibuke ko hari abantu bifuza kumera nkawe, ariko ikibabaje nuko utanyurwa n'ukuri, ugahora mu maganya. Hari umugabo wavuze ngo, if you concentrate on what you don't have, you will never ever having enough. Nukomeza gutumbira ngo ibyo udafite, ntuzigera unyurwa. So muheshimu Mungu na moyo wa shukurani. Shimira Imana kubyo ufite. Shimira Imana. Haleluya. Hari umuntu wavuze ngo, be thankful for what you have. You will end up having more. Shima muri wike ufite, bizasoza ubonye byinshi. Muheshimu Mungu na moyo wa shukurani. Amen. Reka nkomeze nihute kubwire ibintu 12 ushobora gukoresha ijambo ry'Imana ukabona umusaruro. Huduma 12 za neno la Mungu. Neno la Mungu linashughulika katika maisha yako. Ijambo ry'Imana hari ibintu rigomba gukora mu buzima bwawe. Muri Yesaya ibice 55:11 haravuga ngo, ni ku ijambo ryanjye riva mu kanwa kanje rizamera, ntirizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora ico naritumye. Haleluya. Neno la Mungu lina huduma katika kila changamoto. Ijambo ry'Imana rifite ico rikora mu kibazo icyo ari cyo cyose uhura naco. Ni wowe gusa utararishira, wakerewe kuryemvita, wakerewe kuri angaja kugira ngo ryinjire muri challenges, muri situation, muri changamoto ambazo unazipitia. Kuko ijambo ry'Imana linashughulika katika kila changamoto au hali unayoipitia, cyangwa ubuzima uri kucamo. Ndakubwira iki muvandimwe?
ijambo ry'Imana nkunda kubwira abantu, neno la Mungu sio maandiko kama unavyofikiria. Ijambo ry'Imana ntabwo ari ibyanditswe nk'uko ubitekereza, ntabwo ari imyandiko, ntabwo ari ibibona byanditse hano. No, let me show you. Ibi byanditswe gutya, ibi si byo jambo ry'Imana. Neno la Mungu si kugusa, ibi ni mjumbe. Ibi byanditswa gusa ntibyanditswa, ahubwo ni intumwa, ni ikintu cyashizwaha kugira ngo rigutumweho rigira ico rihindura, kuko biravuga ngo ijambo ryanje rizakora ico naritumye. Ijambo ry'Imana rikiza indwara. Muri Zaburi ibice 107 umurongo wa 20 haravuga ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Ijambo ry'Imana, husisha neno la Mungu katika any situation, utaona mabadiliko katika jina la Yesu. Uzabona impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Ikintu ca mbere nakubwiye ngo ibintu 12 Imana ifashe byose mbisoza, ariko ndagenda mbivuga gusa. Imana nifashe ndaguhana imirongo, ndimo ndaganira nawe. Ushobora kuba uri kunyumva ijambo ry'Imana utunze Bibiliya, ariko warakerewe kumenya ico rikora mu buzima. Komeza unkurikire kandi umwuka w'Imana agufashe. Ikintu ca mbere, ijambo ry'Imana risubiza intege mu bugingo. Neno la Mungu linabadilisha nafsi. Ijambo ry'Imana rihindura ubugingo, risubiza intege mu bugingo. Icyo ni ikintu ca mbere. Ubugingo bucitse intege, ubugingo bunaniwe, ubugingo burushe, nafsi, the soul. Ijambo ry'Imana risubiza intege mu bugingo. Zaburi ibice 19 umurongo w'8, muzindi bira no umurongo wa 7 haravuga ngo amategeko y'Uwiteka atungana rwose, asubiza intege mu bugingo. Ibyo Uwiteka yahamije nibyo kwizerwa, bihumuswa ubwenge, asubiza intege mu bugingo. Haleluya. Ijambo ry'Imana, ucitse intege, ni ijambo ry'Imana ryosubiza izo ntege zikakugarukamo. Icya kabiri, the word of God gives you wisdom. Neno la Mungu linakupa hekima. Ijambo ry'Imana riguha ubwenge. Usome kuri ku 8 Zaburi kigice dusomye 19 umurongo w'8, uze kuwasoma. Haravuga ngo ibyo Uwiteka yahamije nibyo kwizera, bihumuswa ubwenge. Amen. Icya gatatu, ndikukubwira urumva, n'Imana igomba kuguha ubwenge bwo gukora niyo business. N'Imana iguha ubwenge bwo kubaka urugo rwiza. N'Imana iguha ubwenge bw'uburyo wabana n'umugabo wawe, bw'uburyo wabana n'umugore wawe, bw'uburyo warera abana bawe. The word of God gives you wisdom. Wewe umechanganyikiwa na nini? Ni irihe jambo ry'Imana wifashisha mu kurera abana bawe? Ni irihe jambo ry'Imana? Ni irihe jambo ry'Imana wifashisha mu by'ukuri? Ijambo ry'Imana wifashisha mu kubana n'umugore wawe. Ni irihe jambo ry'Imana? Ndaguheza urugero, umubwiriza ibice 7 umurongo w'9 haravuga ngo ntukihutire kurakara mu mutima, kuko uburakari buba mu mutima w'umupfapfa. Iyo ubona wowe urakaye sasa mu rugo, ni irihe jambo ry'Imana ufite? Icya gatatu, ijambo ry'Imana riguha umunezero. Neno la Mungu linakupa furaha. Wabuze ibyishimo, nta munezero ugira, umutima wahora gusa ari umushiha, ari uburakari budashiriye inga ryose ukwezi kugashira. Nta kindi cyazana ibyishimo muri wewe, ni ijambo ry'Imana. Zaburi ibice 19 umurongo w'9 haravuga ngo amategeko y'Uwiteka, amategeko Uwiteka yigishije araboneye, anezeza umutima. Ijambo ry'Imana niryo rinezeza umutima. Ibyo Uwiteka yategetse ntibyanduye, bihwejesha amaso. Ico ni cya gatatu. Nimba utagira ibyishimo, read the word of God.
reka ibintu umujinya. Ijambo ry'Imana niryo rizana ibyishimo. Ndi kukubwira ibintu ijambo ry'Imana rizana, maze wumvire ijambo ry'Imana. Ibi bintu nubibona wumva ukuntu ubuzima bwawe buzazana umusaruro. Dukomeze. Icyakane, neno la Mungu linakufunulia, linakupa nuru. Ijambo ry'Imana niryo rikumurikira. Bibiliya ivuga ngo rimurikira ahacuze umwijima rigakesha ijoro. Ijambo ry'Imana niryo riguha umuco. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana niryo riguha umuco. Wibuke ko ahantu hari umuco biguha speed. Iyo ugenda mu mwijima ugenda gahoro, ariko iyo ugenda mu muco urihuta. So ni ijambo ry'Imana ryo guha umuco w'ubuzima, kugira ngo wihute ugere ku cyo Kristo yagufatiye. Bibiliya iravuga muri Zaburi ibice 119 umurongo w'105, haravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umuco umurikira inzira yanjye. Ijambo ry'Imana niryo riguha umuco. Icyagatanu, it gives you right. Ijambo ry'Imana niryo riguha haki yako, niryo riguha uburenganzira bwawe. Haleluya. Zaburi 19 umurongo wa 10. Ndi kwihuta cyane mangu wabisobanuro byinshi kuri icyo kintu. Haravuga ngo kubaho Uwiteka ni kwiza, guhora Uwiteka ryose. Amateka y'Uwiteka n'ay'ukuri n'ayo gukiranuka rwose. Igiswahili kivuga neza kiravuga ngo kicho cha Bwana ni kitakatifu, kinadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli, zina haki kabisa. It gives you right, haki. Icyagatandatu, ndavuga ikintu ijambo ry'Imana rizana mu buzima bwawe. Ibyo udafite ubiburiye muri ibi ngibi. Icyagatandatu, neno it warns you. Neno ijambo ry'Imana riraguhonya. Nimba ubona utagihonyeka kabisa, utakigirwa inama, ijambo ry'Imana ribereyeho kuguhonya, kukubwira ngo ibi si byiza bireke, wikomeza uru rugendo, ibi bintu urimo si byo. Ijambo ry'Imana ribereyeho kuguhonya. Haleluya, 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 haleluya. Ijambo ry'Imana nimbona warabaye ikindi kintu, ibintu usigaye ukora byarenze ihaniro, nta kindi cyo guhonya, ni ijambo ry'Imana. Icyakarindwi, nusoma Zaburi ariko ibice 19 umurongo wa 13, mu zindi birani 12 uraza gusanga icyo nkubwiye. Icyakarindwi, ndi kwihuta. It heals. Neno la Mungu linaponya. Ijambo ry'Imana rirakiza. Niryo rikiza imitima ibabaye, niryo rikiza imitima yakomeretse, niryo rikiza. Bibiliya iravuga ngo muri Zaburi 107 umurongo wa 20 haravuga ngo akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Bibiliya niyigukiza kwinjira mu kaga mu mva zawe, ikakubwira ngo ibi iragukiza. 18, neno la Mungu lina huduma ya ukombozi, deliverance. Ijambo ry'Imana niryo rigucungura, niryo rikurokora, niryo rigukorera deliverance. Ijambo ry'Imana niryo rigukiza kwinjira mu mva zawe. 107 muri Zaburi umurongo wa 20. 9, neno la Mungu lina huduma ya kukujenga, it builds you. Ijambo ry'Imana niryo ribereyeho kukubaka muvandimwe. Ijambo ry'Imana ribereyeho kukubaka. Ni ijambo ry'Imana ryo kubaka. Ibyakozwe n'intumwa ibice 20 umurongo wa 32 haravuga ngo kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. Ijambo ry'Imana ribasha kukubaka ahasenyutse mu bugingo bwawe.
ijambo ry'Imana niryo ryo kubaka. Icumi, it sanctifies. Ijambo ry'Imana rireza. Neno la Mungu linatakasa. Neno la Mungu linatakasa. Amina. Yohana ibice 17 umurongo wa 17 haravuga ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Neno la Mungu linatakasa. 11. The word of God creates. Neno la Mungu linaumba. Ijambo ry'Imana rirarema. Ari umuririmbyi nkunda cyane waririmbye ngo ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo rye rirarema. Ijambo ry'Imana rirarema. Ijambo rye rirarema. Ijambo rye niryo ryaremye ibi bintu byose uzi n'ibyo utazi. Nusoma igitabo cyo kuva inkuru za Mose, ibintu Imana yamukoresheje, yaremye ibintu byinshi ikamubwira ngo kora kino, hararemeka kino. Ijambo ry'Imana n'uyu munsi rirarema. Hari ikintu rigomba kurema mu bugingo, hari ikintu rigomba kurema muri wowe kikaremeka mu izina rya Yesu. Neno la Mungu linakupa tumaini. The word of God gives you hope. Ni ijambo ry'Imana riguha ibyiringiro. Wamaze gushira ibyiringiro, ijambo ry'Imana ribereyeho ngo riguhe ibyiringiro. Amen. Ijambo ry'Imana ribereyeho ngo riguhe ibyiringiro. Kankubwira iki kintu sose. Ijambo ry'Imana rizana umusaruro byerekeranye bingana na mtazamo wako. Mtazamo wako biresha n'uburyo uryumva, n'uburyo ubibona, n'uburyo bitekereza wowe. It means ni wowe nkawe wo kuremesha ijambo ry'Imana rigakora ibikomeye mu bugingo bwawe. Selo nuko ubibona according to your attitude, kuhusiana na mtazamo wako. Una mtazamo upi kuhusu neno la Mungu? Ufite icyerekezo ijambo ry'Imana uryubahute, uribona ute kugira ngo rigire ico rihindura mu buzima bwawe? So badilisha mtazamo wako kuhusu neno la Mungu. Ndesoza nkwereka ijambo riri muri Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 11 n'uwa 12. Munyemerere tuhasome. Yeremiya igice ca mbere umurongo wa 11 n'uwa 12. Igice ca mbere kugira ngo wumve mutazamo bingana na mutazamo wako. Igice ca 11 umurongo wa 11 uravuga ngo ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we uruzi iki? Maze ndavuga ati nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati waroye neza kuko ndindi ijambo ryanje kugira ngo ndisohoze. Ukubone ijambo ry'Imana niko Imana iririnda kugira ngo risohoze. Wizeye ko Imana yohindura uburakari n'umujinya wawe ikawuhindura, ijambo ry'Imana rikaguha ibyishimo? Urabyizera? Birashoboka. Wizera ko Imana ishobora kugukiza iyo mibabaro yo mu mutima imbere, umutima wawe ugatuza, umutima wawe ugatuza, umutima wawe ukanyurwa, umutima wawe ukishima? Birashoboka. Bigendanye no kubona ijambo ry'Imana. Imana niguha umugisha mwinshi cyane muvandimwe. Imana ikugirire neza. Ijambo ry'Imana wumva ico rikora mu bugingo. Ni mjumbe ni intumwa yagutumweho kugira ngo ubone impinduka. We kuba umukristo gusa w'ikimenyetso cy'ubukristo ariko udafite umusaruro ukomoka mu byo wizera n'ibyo ukora. Imana yacu ni Imana yacu, ni Imana ishobora byose, ni Imana ibera byose icyarimwe. Wewe ariko urayifanye kwa nini? Ariko nkubwiye bigendanye nuko ubyumva, bigendanye nuko ubyizera, apana uko ubyumva mu mafuti, bigendanye nuko Umwuka Wera gusobanurira ibi byanditswe. Ibitangaza by'Imana birakoreka. Ijambo ry'Imana riguha ubwenge. It gives you wisdom. Nabikubwiye reka gukora ibintu by'ubuswa.
no, reka gukora ibintu by'ubuswa, reka gukora ibintu bidakwiye, reka gutekereza ngo Imana iragukorera ibintu ushoboye. No, hari ibyo Imana yaguhaye ufitiye ubushobozi, ariko kutamenya, kutakira wisdom y'Imana, uracabisenga, uracabisaba, urasaba ibyo ufite because you do not have wisdom. Hauna hekima ya Mungu. Ukiwa na hekima ya Mungu, Imana izaguhishurira ibyo ufitiye ubushobozi ubikore. Imana ihabwa icyubahiro cyinshi cyane. Kanguheze nk'urugero, ibintu bigendanye n'ubuzima bufatika bw'isi ntabwo babusenga, ahubwo barakora kugira ngo babugereho. Achana na kuomba sana. No, ibintu bisaba ibintu by'ubuzima bufatika, ibyo bintu nabyo bisaba gukoresha ubwonko n'imbaraga kugira ngo bigereho. Ibyo ubihabwa n'iki? Na wisdom y'ijambo ry'Imana. Biravuga ngo udakora ntakarye, ariko wowe ureka gukora ukaja gusenga ngo urye. No, kubera iki? Kubera ko you don't have wisdom, hauna hekima ya Mungu. Ariko ukiwa na hekima ya Mungu kabisa, ijambo ry'Imana riguha ibyo ugomba kugenderaho. Imana ni ibashigikire cyane, kandi iki kiganiro kiguha umugisha. Ijambo ry'Imana riguhindure, rigushoboze, ubisubiremo inshuro nka zingahe. Ndakwinginze iyi video yireba inshuro 3, 2, usobanukirwe, ufate Bibiliya usome, ufate agenda wandike, kugira ngo ureke gukomeza kugendera mu bintu gusa. Imana nikugirire neza, kandi Imana igushoboze muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Imana nikugirire neza.